Salam alaikum. Nauna selli saudani depuis Conakry. Skolu ngalla moyi ka bimbido e ngara sendo den kadi yoga e toppe. Meren salmino nuku ka wondon. Wotirambe mbange Conakry, Zirikuri, Labi, Sigiri, Orekaria, Kindia. Wotirambe Sierra Leone, Sabo Street, PZ, Liberia, 17th Street, Gallup Street, Oro. Wontrambe en France, Belgique, meden salmina aux États-Unis, nuku ka wondon. Hande kadi don kaderol l'éveil, nawna shelli thérapie. E ngara sendo de yoga siko dum wala muy tobbe wawayde findinde neddo on o yo kawdani dum wacca lorrugol wonki makko ki ko du wiete le retour vers soi, la spiritualité, taskiyatun nafsi, te ban adama on yiltito ƴewito wonki makko ki o laɓɓinaki o ittaki e ko nafatama o naɓaki e ko nafatama ta sikku noon hiɗa andi ko nafayma wota sikku sabu gandal mangal ma neydi mandi ma haylagol mangol hiɗa andi ko nafayma hiɗa anda ko moƴƴi mais wona ko moƴƴi kon fo moƴƴanma hiɗa anda ko laba hiɗa anda ko wiyete gonga kono wona gongaji ɗin fo duwa wonde gonga ma an parce que moƴƴanama ma moƴƴanama e on sayi ɗo. Merci Thierno Fulani Man Diallo depuis l'Allemagne. Mamadou Aliou Diallo Babo, merci. Ko waway ma yaltinde e tampere wo e sonja wonkin wo ko si tawi a yiltitike e wonkin makin kanki yiki sendiri ko moƴƴi ko gon bimbi Allah weeti ɗo wuñande ki yawtete si bonɗo ɓattike ma ki yawtete si moƴƴuɗo ɓattike ma ki yawtete si ɗay ko nafata ki yewtete ɗum no serti e gandal mangal no serti e neydi mandi no serti e ko société jama on wallini kon ko ɗum ɗo woni ko moƴƴi ko ɗum ɗo woni ko barki ko ɗum ɗo woni aljanna ko ɗum ɗo woni teddungal ko ɗum ɗo woni hima valeur la jama on anda ko faala bun ko ɓuri hewde ko jama on ko feetuɗo jama on ko e macca nga ko wodi jama on ko wona ɗowede ko ɓuri hewde ko jama on ko ka abattoir wona naɓede neɗɗo fo sa yalta e tampere a wonanay hoorema yiyana hoorema mijitanɗa hoorema ƴettana hoorema pe ko wiyete décision. Merci Lampe Fall, merci beaucoup. Partagez le live, mettez le cœur, vous êtes sur la page de Nauna Selli. On va se partager ce matin encore quelques idées de l'éveil pour sortir de l'obscurité. Il faut une vraie transformation, une acceptation de soi. Oumar Aïchatou Diallo, merci mon frère. Jaray Balde, merci. Merci. Haray bani adama wawata yaltude e tampere si tawi o wallinali ko wiyete ko keeri. Allah subhanahu wa ta'ala taguɗoma on ko wallinowo keeri mo mari ko wiyete ko keeri. Anglais na ɗum boundary, français wiya ɗum les limites, les barrières. Ko ɗum waɗi ka wonɗa ɗo hande sa darni suudu a waɗay bafal a waɗay kuuru si a ne'ay a waɗay kula a waɗay hoggo ko ɗum waɗi yiyata leydi no mari ko wiyete kon frontiére ko ɗum yiyata la mafia hiɓe mari règlement intérieur yiyata parti politique no mari sariyaji ka nder parti
ɗum yiyata kala ministère no mari ko honno ministère on doit fonctionner règlement intérieur ay o journaliste ko yiyata o docteur ko yiyata o avocat ko yiyata hiɓe mari voilà moral ji déontologie ji doit ɗi teddinen yaltuɗo ka nder kaari mum ton o waray no konta murtuɗo e murtuɗo noon e lette no ɓattodiri ko amma lette ko jama on haldi fotti ko rewnede hoore makko ma lette spirituel divine tel que le karma bone on ko joddi bone joni noon mawɓe men ɓen wonaɓe fof no ne'ude en neydi ɗoftagol no ne'ude en neydi samina watana hakkunde men e bani adama neydi duwande wonde hakkunde ma e taguɗo ma ɓe ƴettude ndin ɗon neydi ɓe jonnitandi bani adama sami ina watana sami ina mi nani mi jaɓi ko hakkunde ma tun e taguɗo ma ko hakkunde ma tun e taguɗo ma duwa wonde iɓe ƴettude ndin ɗon neydi ɓe jonnitandi bani adama ɓe jonnitandi ɓe ne'irde ma ndin ɗon neydi ya jonnutundi bani adama ko honno ɗum ɗon woniri yiɓe ne'irde ma ndin ɗon neydi ko par ce que a yiye bani adama on hannde ka huwondirarji ka naɓidal ka wondigal ka enɗan ko makko kon o jonnayi ko o duwa jonnude ɓeya kon o jonnay mana ka etugol koti makko on o ettay o timmina pensewol makko ngal siko woni tun ɓay tun o ne'iraka neydi wallingol ko wiyete bandu keeri ko kanko o duwa hettude kon ɓe eta ɓe mankina ma woɓɓe hay etata merci mastade gida etata fes o ɗum yiyata bani adama on yomo wuure gurdam macca ngago o wata réclamude haqqeji fewtuɗim o susata ka musidal o susata ka gollidal o susata ka relation ji o susata bal woɓɓe maɓɓe wurnano jooɗi habbi wo yawmal qiyama no woodi ñawore no woodi andi on noon c'est un cadavre on noon c'est fini si tawi tooñe ko wonaɗa tooñede a wata ittirde tooñe ɗen sabu accingol tooñowo ma sabu salagol waɗugol ko tooñowo woni ma landade ko laatoy un cadavre wata sikku noon hiɗa mari keɓal yawmal qiyama salagol ma daranagol gurdam ma anta sikku ɗum jonnoyte julde goɗɗo ma zakka goɗɗo détrompez-vous merci Abdourahmane Ba ɗon haray ɓiɗɗo si tawi a ne'irimo neydi yo jonnutu yimɓe ɓen teddugal haqqeji maɓɓe ɗin hiɗa duwa mo ne'irde kadi yo waɗu bandre yo waɗu frontiére e limite na fi honɗum wona e nder yiɗugol yimɓe ɓen e nder teddingol yimɓe ɓen e nder wallitagol yimɓe ɓen perda hoorema ko ɗon woni bandre ko ɗon woni limite on wota yaw ha tawa c'est non retour wota jaɓuɓe waɗa retere e gurdam maɗa ha tawa hay hunde lutta par ce que hay téléphone ma o jaɓata o décharge téléphone mo jogiɗa a jaɓali on décharge o lanna fiw ka boɗe on ɗum yalti o a doga yaha charge ko dépôt wonɗa wat dépôt d' énergie ko retere énergie wonnoɗa wadde ko ɗum lanni énergie dogude yaha waɗa dépôt d' énergie mais miɗa jiɓi ko honno goɗɗo ƴettirta tamma on ha lanna ko honno ƴettirta jawdi ma ndi ha lanna ko honno goɗɗo ƴettirta dimmu ma ngu ha lanna fes ha rusungu mum e kadi mo konti koko duwa tawa hani hiɗa jokki samina watana mi yiiɗa wullingol yumma mi yiiɗa wullingol baba mi yiiɗa haɓidugol e musigal danga mi yiiɗa wakkili haɓidugol e hoorema hiɗa wakkili perdugol gurdam maɗa hiɗa wakkili yeddugol Allah taguɗo maw donc
needi ni ne'iraɗe ndi wona fou, on ne va pas généraliser. Eɗen mari neediji kelluɗi, eɗen mari mawɓe kelɓe, eɗen mari culture andaɗo Afrique fou, mais malheureusement ko ñoli kon no fooɗude. Harale haqqe arana, haqqe ɓiɗɗo arana ko yowiti e hoore yumma e ɓen ko wota warmo. Wota warmo wona ƴettugol laɓi tun wara tufa. Hiɗa wara ɓiɗɗo ma on moralement, psychologiquement, économiquement, social, wara mo fes. Les familles perfectionnistes, ces familles exigeantes, ko be wona gando, ko be wona joma jawta, ko be hajjina ko be ko on waray woni ɓiɓɓe mum. Il est en prison, c'est à cause de toi. Elle est dans la prostitution, c'est à cause de vous. Hemo taƴitude jaare ndin ndiyan ɗan, c'est à cause de toi. Hiɗa warudemo maayigol ma e naatugol yiite sa tuubali ko gooto, par ce que a jiiɓi haqqe ɓurɗo mawnude, la vie, la liberté, le choix. A jiiɓi ɗum gurdam ɓiɗɗo ma. Ces familles perfectionnistes wota sikku no woodi ko waɗata yona ɓe. Sa yehi ha a sikki ɗo ɓe pooɗay kadi, ɓernde harata, reedu harata, tuuba harata, ko iman e yondinaare harata bani harninta bani adam. Cheikh Oudi Diallo, Mamadou Diallo aray yiiɗu hoore ma ha ka tawata hiɗa wawi wallinde ko wiyete kon boundary key. So wona ɗum haray nafa ala ko Allah addirma. A wata heɓude teddungal giggol sabu jonnugol yimɓe ɓen ko a jonnata hoorema. A wata heɓude giggol e teddungal sabu hawkugol hooremo fi yimɓe, sabu nunnugol fenani. A wata heɓude teddungal sabu jonnugol yimɓe ɓen. Konko duwanoɗa jonnude hoorema. Ta sikki ko ɗum woni teddungal, min nawna selli mi wima ko naafigal ka. E no mari noon battane kanuɗo, par ce que wona ko wonuɗa kon ɓe yiɗirma. Wonu ko wonuɗa kon, yiiɗomon yiiɗe an, añomon añe an, di a wonde ko a wona, ɓe yiiɗa ko a wona, ɓe aña ko a wona. Fellitagol yewtere satta so tawi ko gonga kan jogita, mais so tawi ko fenande nden haalnoɗa fellitagol nde yewtere no satta. Merci Lenjere Diallo. Love yourself enough to set boundary, your time and your energy. Yiɗu hoore ma ha ka tawata a wallinay keeri, wallinay keeri. Ɗo wiyete keeri, wisa ɗo wiyete keeri. Ayo kaare ɗo keeri. Kala ka yiɗa goɗɗo no naata seke keerol ala, ma keerol wongol ɗon ngol a teddina an tigi keerol ma ngol. A waɗay keeri, sina ɗum woɓɓe naatay ɓe bonna an tigiri a bonnay. A waɗay keeri, kuuruma on affaire maymo. Bafe maɗa ko an tigiri duwa jogade saabi o. Wona yiɗa jogii saabi, goɗɗo no jogii saabi. Na suudu, si suudu tawi wona an jogii saabi o, na an tun jogii saabi on, wona suudu, ko makiti wiyete. Si tawi gurdam maɗa tamma on e énergie ma wona an andi fi makko, n'importe qui peut te déplacer, n'importe qui peut décider pour ta vie. Wona an jogii gurdam maɗa
haray sa wata wallinde bandre il faut contacter nawna selli thérapie ko cuucanno parce que wallingol bandre wallingol keeri ko suɓagol hoore mum suɓagol hoore mum ko hawgugol woɓɓe go a ko ɗon noon probléme o suɓagol hoore mum ko wullingol woɓɓe go suɓagol hoore mum koye tertagol woɓɓe go mais c'est ça la ilaha illallah suɓagol allah ko tertagol kala ko nandintini e allah mais c'est une guerre ko on guerre et on combat woni non vous n'osez pas sa wallini bandre a wallini keeri a wallini frontiére kala haɓuɗoma andu harimo nafitorde angal keeri maɗi sa wallini keeri giɗo ma on weltantomo mais gaño ma on haɓete ko noon ma haɓirde harimo nafitorde tamma on e jawdi maɗɗe keeri na goɗɗum go mi waɗata na ko juuti nagaɗo ma relation tinno e konko nafa e ma kaari waɗi hunde kaari question on adda ɗon hunde kaari no nafana nafore on aduna akira cellal ngal dina an est ce que no yaadi e bandri e keeri mi wallini non ala nafoore non mi watta ko ɗum suɓagol hoore mum suɓagol hoore mum ko authenticité hiɗa mayde ɗe nadde aljanna suɓagol yimɓe ɓen hawka hoore mum hiɗa mayde ɗe nadde yiide sikka o ala wuura e magge naatoya e magge ko gurdan naafigan ka ko huluɗa ko nga daɗata a daɗata ta sikku a daɗay sabu jonnugol ɓe tamma on énergie sikku a daɗata ko huluɗa ko nga daɗata a nattir yeeso mais sa suɓike hoorema tu ne peux rien parce que sa suɓike hoorema suɓiɓe ma ɓe ara la ko authentique a wonɗa e masque haray arɗo e ma wo ko an o suɓi ko ɗum sattini dewle mon ne ko ɗum sattini gollidal mon ngal ko ɗum sattini wondigal mon ngal c'est cette copie ko ɗi masque par ce que a andama wonduɗa love bombing ñande yiɗi ɗon so o ñaɓe ka kammo o waɗa malaika o waɗa giɗo so gayni hendade gunduji ma nde o inna hinola o jiiɓa gurdam maɗa kon ɗum hewtimma ɗon yo o jiiɓe ko par ce que an tigui a jaɓali wonde authentique par ce que sika authentique a wallinay ko wiyete comme bande siɗa yiiɗi hoorema a wallinay keeri no woodi ko jaɓata e ko a jaɓata on hewtata ɗon kon noon no nde ñawore ça sert à quoi sa wallini keeri ñawore ala si oti naati ka 18 ma hiɗa chiffrede waɗa penalty bo ala to si oti naati ka 18 ma hiɗa hellade ala to ala landade kombo naati ay ni wota naate naato ɗo oti sanction si an kadi a bonni sanction na hoorema a wawata noon famde ɗum ɗo si a yiltitaki e wonki maki tant que tu es dans le religieux a wawata famude ko a hombo aduna macca ngaku ɓandu no ton macca ngaku hakkil no ton macca ngaku fof ko ɓuri muusude ko maccinirɗede hoolare ko hoolotoɗa oui ko hoolare yimɓe no daro ɗon boddi yalta oya doga oya nangande heeɓi maafe ko on no sendi ɓe ko hoola oya yiya yaare ƴetta hayre luubonde wara oya yiya yaare heeɓi lekki litre goto ndiyam ko iwata e yaare c'est de l'argent an yiya luggu jaddere cowtoɗa doga oya yiya luggu jaddere heeɓi lekki wattan yiila e ko hoolotoɗa an heɓa ɓiɗɗo inna a barki
o da ronka hebude ɓiɗɗo inna Allah fawtini an jomba inna a barki o da ronka jombude inna Allah fawtini wona none goto wonɗe yirde aduna l'autre vit dans la spiritualité, l'autre vit dans l'ego. Ko honɗum ɓe wi'ata ko honɗum ɓe nanata, ça c'est l'ego. L'ego ko neɗɗo wonɗo e ma on tawɗo ko yaasiyanko on o gollanta nagge. Merci DJ Ibrahim. Love yourself enough to set boundary. Yiɗu hoorema haa ka tawata a wallinay keeri. Wara baba wallingol keeri kadi koko hewtante wona maƴugol bimbi na golle bimbi goto koko hewtante koko andante kadi sona ɗum wonɓe nafitorde angal keeri ma ɗin embargo maɓɓe on heƴata e ma ɗo ya fuɗɗade wallinde keeri tawi ɗa duwa andude ko on ɗum woni keeri ko hombo duwa wallinde keeri konno duwa wallindere sona ɗum ko an yiltitoto kadi yaha jogo juuɗe tuuba rewa sanamuji ɓe sa'i ɓuri kaɓe wonnuma sawde ɗon nagge hara ɗo ya wallinde keeri ɗa duwa yafanade taw hoorema forgive yourself yafanoɗa hoorema tawde ɗi duuɓi ɗo fof a wawali wallinde keeri yimɓe no beppa hiɗa saƴƴa ɓe des ingrats himɓe hino tuuta hiɗa loota ɓe hunduko ko des imbéciles a yafantota hoorema ɗi bétiji rewɗi e hoorema sinon ça va pas marcher par ce que hiɗa tooñi wonki maaki hiɗa tooñi wonki maaki sabu nunnugol ko moƴƴanama hawkugo jawdi ma ka duwa ka naɓɓede ƴettugol tamma bugo ka duwa ka naɓɓede c'est important a yafantota hoorema ça c'est le début sinon tu n'iras nulle part parce que tu es toujours frustré o hahande o haaɗedi wondi e ma na mere iɗa mono kene landoɗa hoorema ko on lamoninde. Merci Baguiné depuis merci la Rochia est parfaite merci sa yafanaki hoorema tu peux pas bouger parce que an e wonki maaki hiɗa tooñi ki hiɗa tooñi wonki maaki koko duwanoɗa waɗa konno waɗiranta yimɓe hunde nde a waɗanta hoorema nan non dans la spiritualité tout commence par toi yahana noon aduna on sina ɗum ko nafganka aduna on ko an dans la spiritualité ko an yaltata taw ka ngayka si yaltina goɗɗo dans le religieux ko ya won ka nder ngayka yaltina yimɓeɓe nge toi tu devais lero ko ya wonu ka ngayka yaltina yimɓeɓe maaya to yaltuɓe yalta ɗo yeyi bal woɓɓe yalta ƴetta kaaƴo naɓaɗa mais si a maayi ko an woni fure waccade o gana ɓe waɗa inde molnani waɗa statue molnagi ɓe darnala ɓiɗɗo ma on kadi ara yiya ɗum kañum kadi tuɗo ɗo a yaltay taw ka ngayka si a yaltinay goɗɗo anda taw ko honɗum waɗi simo ton honɗum waɗi o yalta tu te demandes d'abord pourquoi il cherche pas à sortir wona wonɗo o kadi yaltinte e ngayka a yurnoto wonɗo peɗade maade ndin no faala yaltude inna yo baba hino ɓoggol ngol jooɗiɗo ley ton on no pooɗude koyɗe wonɗo peɗade yaltaw lui c'est sorti ko wonɗa nabde haccu ko wonɗa yanganade ka o woni ɗon o sakkitorto addugol mo haɗo par ce que a naɓa e junngo ma ngo tumo yippomo ñande ena enemy of progress. Merci so Amadou Wudi Diallo a yafanto hoore ma taw o tammo perduɗa ɗo sina ɗum a wata yawde ko ɗum ka goɗɗo yi on woyi ɗon wulla na mere ce sont ces émotions désagréables ko e macca nga ko ɗon tum wawata créede ko wiyete ko piis ɓuttu hey kala ko fuɗɗoraka ɓuttu yahata an a ɓuttinay taw nde Allah no nula annabaɓe ɓe il va faire le travaillement dans leur cœur
kala annabajo mo Allah nulata o tafay ɓernde makko nden taw o yaltina o ñoogu ko wonɗen yewde fi mum ɗo o yaltina kala ko woni people pleasure weltinay ɗum bani adama par ce que bani adama na weltotoɗo aduna o weltotako donc an wiɗo weltinay bani adama mo weltotako Allah tagi kammu e leydi e kala ko woni hakkunde mum o weltaki an a inni o weltoto ko nawnare kala annabajo mo Allah nelata ka aduna ɗo Allah ittay ɗum taw e makko people pleasure o anda farlaki mo hande kadi sona yottingol goɗɗo jaɓi goɗɗo jaɓali ɗum wondata won haaji makko o anda wona golle makko fewnugol goɗɗo sofugol goɗɗo ko woni golle makko ko hollugol laawol ngol kanko tigi ɗo seppa e maggo faalaɗo o jokka faalaɗo o lutta e mum merci balde Lamine a yafanto hoore ma tawɗan ƴiƴanɗam ɓe ƴetti e ma sans ta permission ndi jawdi ma o tamma koko pooɗa ɗo fuu ƴetta mi innalima wota wallugo mi hiɗa wallude hoore ma la question c'est là hiɗa nafi hoore ma hiɗa nafi ɓiɓɓe ma ɓen hiɗa nafi ɓe gure ma nde mais ça doit commencer par toi iwa ɗon noon yaha e ɓengure ma nde iwa ɗon yaha e ɓaɗodiral iwa ɗon yaha e kawtalngal iwa ɗon yaha e aduna o ko ɗum fuɗɗorta ka yaasi c'est parce que tu vis dans l'égo e nder guddal c'est graduel parce que ko ɗum ɗa woni fondation ko an woni produisude le temps et l'argent ko an jonna si tawi noon anga wodaka ama yima ñabbila naati e suudu hay anda nden ñande si tawi hiɗa mari giɗo ñande naadaɗa e suudu anda siɗa mari giɗo ñande perduɗa golle ma nde anda siɗa mari giɗo ñande foye ma on jiiɓi anda siɗa mari giɗo a wata fuɗɗade process spiritualité ma on si tawi an neɗɗo on a yafanaki hoorema fuɗɗoɗa dans la paix du cœur a wata fuɗɗade tu veux te venger tu veux tuer celle-ci tu veux gâter par là non a wata fuɗɗade e ɗan gurda ara ɗan loyi ko be hewta niveau tawata no ko woɗanma ko wallingol keeri ɗi yeddotiral ala sonko ala vengeance ala eɗa jooɗi jogoɗa saabi ma wala pas de problème là tu vas progresser mais a naati e gurdan daabeji no wi'immi no waɗimmi yettota ŋattay si ɓe tuñura nulle part ayata yimɓe ɗiɗo sino pirude mo kala wallinay ko jogii ko si yimɓe ɗiɗo no pirude mo kala wallinay ko jogii mo kala halfinay ko jogii voilà ko o jeyi kon o ƴetta o halfina ko o jeeya kon o tuɗa ɓayna kanko tagi ɓannuno o tuɗa noon montorum makko kon o itta kon o halfina ɓay si kunɗon o yangani ko noon no ɓanndu ndu na kanko yangani o tuɗan noon ɓe luuboɓe seeka o wiya ko seytan hara ko kanko woni seytan urdu Diallo Mamadou Bayla merci à tout le monde, merci beaucoup de participer sur la base de l'Amnachel. Bon, c'est ça la spiritualité. O gurana mo yata ko kanko woni guidance mais a janganay mo hoorema parce que ko lettre arɗo hayba arale goɗɗo de ɗum no trompe buy ɓurana on ko lettre immorde e hombo taguɗo ma ha e hombo ha e ma le prophète est juste un messager ƴettowo on lettre ɗon adda ha e ma o golle makko ɗe fof wona o reweteɗo wona o toreteɗo o jogaki konko wonɗamo tororade ma konko wonɗamo rewde kono noon si tawi a hendike lettre o a inni ko goɗɗo go janganay ma lettre o awa joni noon ko andi ko honno fottiroyta e taguɗo ma c'est un problème a jonnama lettre goɗɗo go jangimo iɗa andi ko honno jangirtamo il va o jangiremo selon ses éducations no o jannirano o jangira e lettre on selon ses intérêts
kan nafoore makko nde won ɗon e nder gurdam maɗan ko ɗon o jangata ko ɗum waɗi buyi men no jonki sendidirde arabu yagal e dina ko wiyaɗa ko ya innu ɓiɓɓe maɓe ma hoore ma inde moƴƴere mais siko arabujo haalnayma gonɗo innayma o innate awa inde laɓade nden ko hunde kaari ko inde arabe c'est tout ce qu'il va te donner hara ɗen inde ɗen fou arto argol islam yiɗe wooda avant l'islam c'est non existe avant l'islam atta argol islam ko arabuɓe ɓe jogino ɗen inde mais o innama inde dina kan wiima innu hoorema innu ɓiɓɓe ma ɓe innu juriya ma inde labaɗe inde moƴƴe c'est fini si tawi haala ma ka ronki inde labande o jonnete il va te prêter taw ya allah winna allah innami yara pujo moi je t'ai pas demandé ça kam mum fo anga ali inde labande Allah ko wi ko a jangu qur'ana o si tawi a andano qur'ana on jangirte o jangay e dande makko ka dande makko o jangata o inna ko non jangirta et puis ça passe kala mo jangira non ça devient des problèmes Allah ko yewtuma ko fi aljanna o si a jangali qur'ana o janganama hoorema anda ka wonda donc aljanna o inne ka makko woni aljanna ay o innete ka makko won ko leydi makko ni woni aljanna hara ka ma woni aljanna sa yehi ka makko yiya yiite laaɓugo mais avec tout ça eɗa hooli ko aljanna ka wonuɗa ɗon ko jogiɗa kon ko ɗum woni aljanna ko ɗum gollitirta par ce que ko ɗum woni e jungo ma sa janganali hoorema lettre on o innete ko kanko ɗo a wonde hakkude ma Allah o innete Allah no ka kammu fama Allah no woɗɗuma ko ɗum waɗi simɓe no rewde sanam par ce que si ɓe inni Allah no woɗɗi ɓe faminani yimɓe ɓen ko honɗum woni Allah wawa bana adama Allah wawa bana adama simo mamum sikka ko mamum ɗon o hoɗi mo naati ɗon non Dieu n'est pas comme ça ko bana adama wayino ala ko ɓattima ɓuuri Allah ko angal famgol ɗum ɗo woni rewinde yimɓe ɓen sanamu e takudu par ce que ɓe inniɓe Allah no woɗɗi o hewdotako no woɗɗi emo ka kammu goɗɗo andali taw ko honɗum woni Allah o andali ko honno Allah wayi o wawa bani adama o nanda hay e hunde aynimo himo ka kammu o innaymo woɗɗi ko attaw rewa ko woni ka leydi ala ko ɓattima ɓuri Allah ɗum ala ko ɓattima ɓuri Allah a yaltiɗo e probléme ji buy e nawnaji buy mais tu es avec ton créateur ala ko ɓattima ɓuri Allah ko ɗum waɗi si goɗɗo no mayude Allah inne a wartiremo nodde docteur jo ɓurɗo mawnude ko woni on famali ko menen ɓuri mo ko min ɓuri mo battade di ono c'est moi qui gère ko ɗum Allah falama wi ko min addi o ni machine ko min addi nge ko mi woni yamirde kala cellule ka nder ɓandu makko yo wurma yo maayo kala kakol jorgol e ceccol ko mi woni yamirde ngol ngo datte mum lanni o yana wonta leydi c'est moi qui gère kala hendu ndu wonɗa fofude Allah no ɓattima kono so woɓɓe no yeddodira walla no ga kamo ko tonga woni mo innalimo ga kamo yedde kon wanduɗa qu'est ce que tu connais ala sugule Allah ko bane adama so innama himo ka pale non atto pale on tageɗe ari on to woni so sigi fo ref atto ngu kammu tageɗe ari on to Allah woni o hatto jina e nokkure ka wona
so inama ka kammo ko andu tungimo dow ko kanko woni dow tagu makko. C'est tout ce que je veux expliquer. Ko kanko woni dow tagu makko ko honno o woniri ko honno o wayi awata famde ɗum no feƴƴi hakkille maɗe. Sa wi non ko ka religieux ko diina yimɓe wonda e mum la, c'est la pourriture. Kare ko honno non wawirta wallinde ko wiyete comme boundary, ko wiyete comme kiir, ko seeɗa seeɗa fuɗɗorta. C'est pas facile. A walota ko jemma fina bimbi piya becce inna no c'est terminé mais non kaso ngo nataɗa ngon ila ko a bobo mum iɗa yewtede ɗum. Sa yiɗa hooli ñanne mbiɗe geri fiɗi dabari ɗum na ɗum a tokka ɗangal taw ndiyam mum ɗam wallina kan a fuɗɗa yewtede nuru ɗum tawi ko ɗum jen fuɗɗaɗa haalede gaari ñami kaal. Wiyenta le paradigme ko nder ga woni, c'est ta façon de penser maintenant. Hay feggiɗa nokku a hoolaki ko feggande ta sikko a waynodira e mum bo matin, ça va prendre du temps. Mais andugol ma je dois changer, c'est suffisant. Ko honno no gerda tuma kala waɗuɗa ko wiwɗa a waɗay immorde ko moƴƴi ma nafay ma, woni kum fanɗi woni kum janɗi aray a fuɗɗike. Fi hon ɗum ɗon adday hoolagol hoore mum, adday confiance en soi, yiltitagol e wonki mukki. Tuma kala waɗuɗa ko wiiɗa a waɗay immorde ko moƴƴi, mi waɗay boundary, mi waɗay kewi, mi accitay beere, mi accitay drogue, mi accitay prostitution, mi accitay fenangol yimɓe ɓe ka ngengu. Wota yawi to konko haaluɗa ɗon Allah no habbi ma, taguɗo ma on ko haalata ɗum ko kanko wonɗa fotude. Mi yaltay e shirku, mi yiwa e ɓaawo baatini ɓaawo mbile. Goɗɗo yewtatalam ono ñaami ono fiɗi ono naati ɗo mi holo de konori comme ça. Kaari no wayli haalaji fuufa fuuji. Tuma kala wawuɗa wadde pa goto e konko wiiɗa a waɗa woni ko fande ko jandi hara a fuɗɗike remude lowre ma nden dans la spirituel, parce que ɗum ɗo jonnete confiance en soi. Sa wi ɗo joni a janggay ngal gandal, a jangi ngal ha a waami, woni ko métier woni kala ko forma woni kala, si a waɗoyi sa wi accitay oɗo jikku a wawimo accitude, mais ça te donne la confiance en soi. Mais ñande ɗum de kaari ñande no waɗa waya yiltowa politique laggine no ɗo no sendirta hoore pooɓe no yiɗi yiiɗa no aña waɗay waɗata no ɗan gurda yalto e majjam yiɗa ton ma ala ton yiɗa yiɗi ma yiɗa ko a ɗum ma wona ɗum. Yiɗa huuli ma walaaki ɓendi goɗɗo innata ɓe nafay kono noon gereji ɗin ko boni ko ta naato e ɗan gurdan daabeji fof ko beppare. Merci Alpha Saliou Bari, merci beaucoup. Faut ka bembido. Aujourd'hui c'est un cadeau pour toi pour commencer quelque chose ou terminer quelque chose. Ah oui, ka bembido aujourd'hui c'est un cadeau pour toi. Dawai fuɗɗade goɗɗum dawai waynodirde ko a wawata changer historiquement, c'est déjà là, c'est un tampon bien tamponné, mais dawai non finade makko yejjutu ko noni arde yejjutu tu crées ça ko arata kon tu crées wondo remde maro no andi ko woni soñude sanku ɗo foññe no andi ko woni soñude sanku ko faalaɗa kon ka ɓembiɗo yalte wi ka ko min gerden nomdan il y a pas de sécurité dans ce monde goto daɗata ɗo ñande wo nemaji mum albalawji mum aray il faut apprendre à gérer. Merci bonbon yaltu e ɗum ɓe mi waɗa ɗum ɓe mi darna ɗum ɓe mi gasata
Il faut vivre ta vie. Il faut vivre ta vie, my dear. Adna on daranaki hay goto. Dadi maɗin no nawyude, gite maɗin no ronkude. Angida wiide, je vais préparer l'avenir. Je vais offrir joni non wona avenir ma go wi koy. Tu as gâché ta vie. Hein? Bemma wi no avenir. Il a gâché sa vie. An kadari avenir. Maintenant arati joni go wi koy ma koy. Ka yoli da don ko don be yoro. Parce que ce sont des croyances ko hola rek. Joma jawdi ko goddum o hodi. Wasudo ko goddum o hodi. Fop ga. Dans les vidéos, les gens ont commencé à penser à des matériels, les matérialistes comme ça. Pour tout le monde, ko jawdi. Tawgo nyawlaaki woturu kadna do ko jawdi. La liberté, c'est de l'argent. La connaissance, c'est de l'argent. Woɓɓe science maɓɓe gooto aɗa ɓay ɗum hitande heɓade. Jogagol métier, c'est de l'argent. Na wonugol lampu gerto sappo e jeeɗa to ñaamay ɓe capantato hajjaɓe. Non, ça pas une vie ça. Quand wi ɗum gurdan na gurdan non. À un moment donné tu dois s'arrêter et réfléchir. Anda ko jogiɗa kon no siwde. Koko woni e siwde jogiɗa. Merci Thierno Diallo. Yo non sa waawi wadde piyoy ko yiɗɗa koy. Merci Thierno Diallo. Piyoy ko wiɗa waɗay koy wota yawita no hakkunde ma ko foɗuɗa hoore ma ɓe nguma ɓiɓɓe ma ko wiɗa il faut le faire, mais petit à petit. Na wala go jemma fina bimbi comme les pensées des magiciens. Walo jemma fina bimbi tawa woni hunde kare non. Ne wodi jikkuji il te faut 7 jours, 40 jours, 100 jours, 1 an, 2 ans, il y a même 10 ans. Jikkuji go nde da wawa waynodirde ma. Tellement que c'est ancré dans ton sang. Awata non wadde ɗum ɗo si tu n'es pas authentique. A gonganay hoorema. A gonganay hoorema ɓay ko ɗon kadi ɓurɗen tampude. A gonganay hoorema yalta e ɗayin tagol. Iɗa andi ko moƴƴam ma ko. Allah tagala ma wanjandi mo waɗi e ma ko andinta ma ko ɗum ɗon moƴƴi. L'intuition ɗum ɗo moƴƴa. Ɗum no e ma. Mais ɓay dum welatama labaka yeso ma. A ɗaɓɓay ko landoɗa ha heɓa ko gonginani ɗum ɗon e piti tomdan sa. Biya non anda ko mi waɗi Allah yiɗa andi. Ala hunde ko waɗa Allah. Sa anda ko ɗum waɗɗa Allah yiɗa andi ko ɗum waɗɗa hoore ma omon. Ta sikku yiɗa mari ko waɗa Allah ma ko bonna Allah. Le monde roule. Weltiɗa a welta aduna makko no dogde. Wodaɗa a wodaka, le monde va continuer à rouler. Hono marɗa ko waɗa Allah. Ko honɗum marɗa ko waɗa Allah ma ko waɗana Allah. Ça c'est le religieux. Dans la spiritualité ko hoore ma wonɗa waɗande, ko hoore ma wonɗa waɗude. Nan tuma kala heɓuɗa hoolare hoolagol hoore mum. Hoolagol hoore mum na bewre ko andugol no gayna par ce que yendike résultat. Tuma kala fuɗɗiɗa hendade résultat golleji ɗi waɗɗa. C'est très important parce que ɓeydete siwrangol yahangol kisum kadi. Ta jaɓgol planté na leggal. Sa heɓi résultat ma arano yaha ɗimmo. Minnuma tuma kala hendiɗa résultat ma arano welto wona excité. Wota goɗɗo aro inna modi baba men weltani kama non a wi no hunde gare a waɗay a waɗi few. Wota innu no wona min gurdan daabi non je ne mérite pas. Innu o tigi merci.
parce que cerveau ma on golli siko bere acciruɗa siko drogue siko prostitution tu as fait un vrai boulot parce que ta sikku maɗɗagol bab e accitugol bab ko goto maɗɗagol c'est très facile yargol liqueur c'est très facile mais comment se séparer cheytan wona ka yidugol on probléme o haka waynondirgol ko ɗon contrat on woni keɓ goyen ta daro taƴitowo yiite darotako taƴitowo yiite sottako e ɓaw nden taƴitowo yiite ɗaɓɓata inde e toɓɓe partagez le live mettez le cœur merci dalde l'ami donc arana en toɓɓere men ɗimmere nde merci toɓɓere men ɗimmere nden no woodi jikku mo duwaɗa waynodirde mum ko ndu won ɗum haray hino harmi mana no haɗa no tonga nde bani adama on darata e nder suudu yimɓe ɓen hara wona e permission maɓɓe hara wona e dungaye maɓɓe ƴettu bikko winda ɗum ɗo wona fi ko nene goto baba goto kawtal parti poco caca gore no dans la spiritualité dans la religion islam keeri no woodi sona ɗi keeri en serta e kulle ɗe ɓe fillito yewtere nde he no harmi hak ndaarugol e nder suudu goɗɗo si wona hara ko welaye makko si a naati ka goɗɗo ka o wernuma ɗon hatta ɗon ka o joɗɗinma ɗon nden jullere ta dirnude ka o wiya jooɗo ɗon siko e hayre jooɗo ɗon si tawi kaka makko arɗa tu le laisses gérer si waɓuto o yoni sona hara ko kanko inni ya junnu ko amoni imamu jo makka si o yamiralma ya junnu ɓengure makko nden ya junnu c'est lui le roi si a konki bafal goɗɗo o notakima laaɓi tati wota konkitu hande kadi yiltorton e si o notike ma o inni o hettaki yiltorton ko alda en haalawi wordo warda wona mo kala yiiɗi yo goɗɗo naatuka suudu makko ko ɗum salon waɗana sendidiri hoorema e yimɓe ɓe no gasa si a forsi ko yiyoyta ton kon jiiɓa e ɓernde ma no gasa ko a neɗɗo mo marata gunɗu ko ɗum haɗi werneɗa ka nder suudu ma no gasa ko a neɗɗo kala ko gite maɗen yii aduna on hara yii no gasa ko a neɗɗo kala ko noppi maɗi nani radio ji ɗi nani donc hara hino harmi ila hande windu waldina no wona sombo neɗɗo heɓa teddugal haray noon si ɗum ɗo yewtama tahrimi nazari fi buyutu nasi dunal isnihim si tawi ɗum ɗo yewtama wota yiɗo tun suudu num tun suudu ɗum ɗo no fira piiji buy téléphone ko suudu goɗɗo otowal ko suudu goɗɗo gurdam makko privé ɗan kadi ko suudu gurdam goɗɗo accu o invité nder ton na fi ko musidɓe ko on kawtal ko bandi no si tawi o noddalima e yewtere makko nden kon ɗum daranta nder ton adda wajuji mi nani kombo landima kanko ni a wajo mo o hollitima e mo ɗaɓɓi ɗum woɓɓe kadi no ton a sendidira wonɗoma yewtude e wonɗoma landade waajo ɗum kadi buy e men gandi no woodi yimɓe itte donne juste une information o
sohlanda kima ya wajo no wodi yimɓe itte don juste il partage avec toi juste une information, c'est tout. Koko jentoɓe ɓe falana ko wajo imo andi himo andi simo sha'ede mo andi kon no joɗɗinimo kan woni anda kanko mo andi kon no joɗɗinimo ananta wonna ko wi soɗo ko wi ajje ko wi ñaña ko fi anantama wattata ko yaala way taw e ko no wajantoɗa si tawi islam wi'ima no harmamma ndaarugol e nder suudu yimɓe ɓen sona hara ko kamɓe jonnuma permission mum suudu ndun ɗo kala ko woni privé nabirɗo téléphone moodi ma o téléphone ɓe nguma wona téléphone maccuɗo mo suuɗima goɗɗum an kadi suuɗo konko suudu maɗo ko ɗum woni dimu kono noon waka nanda goɗɗo no inna ko min jeyi siko bana adama inni no jeyi bana adama golle ari si bana adama nani no wiya ko min jeyi ara wona téléphone wona auto hum wona suudu ko bana adama no wiide ko min jeyi dogu pottitoɗa andu on wiyaɗo no jeeyaɗon heeɓi golle eɗa wawi jewde bana adama a faala haɓidude Allah taguɗoma o Allah wiya ko kanko jeyi wiya ko an jeyi eɗe suusi reedugo o jeyine kulle damme gerte o jeyine maakiti o jeyine matériel ji pelle bana adama ko kanko jeyi inna ɗon kadi ko min jeyi rewtani en hay ka juulete ton a nana yimɓe ko minen jeeyi hino jaasere nde e loyre nde hino hangal teddugal ngal e hoore ma ko par ce que gite maɗa nga waɗanaɗe keeri haray noon an wawɗo ni normalement gite maɗen ko duwaɗe ɓoreɗe sa yeehi ka yimɓe ɓen hoɗum wono bunɗo e paho sa yalti taw wona bogojo. C'est pas ta vie, mon frère, c'est pas ta vie, ma soeur. C'est leur vie et c'est leur choix. Rentre chez toi, fais ce que tu veux. Où tu n'as un bébé. Si tu as la armoire Njani, pour toi c'est ça la vie. Il a la dande Njanele, c'est pour toi ça la vie. Pour eux c'est la simplicité. Donc ça pour eux, bon. Wala gol kaledi c'est la santé. Si tawi anko ɗum ɗa woni ngurdam pour eux c'est pas la vie. Si mo hersiri suudu o hersira suudu makko ndu ko an o hersiri ko an hersini ida hersini pour te recevoir chez lui ko an hersini parce que a anda keeri ngurdam bani adam min numa goɗɗo yiyam boddi doga goɗɗo yiyam boddi heɓi supp faut comprendre ça. No annabaɓe fo ndaru issaji maɓɓe ɗi tarikaji maɓɓe ɗi ko ɓe innata miɗa arde mi jonna on lettre Allah o miɗa arde o ballighukum mi humpitay on woni mi aray woni risalati rabbi ay risalati lettre rabbi honno rabbi jewɗo lam ko ɗon fa Allah arde ko ɗon ko rabbi fa Allah arde ka. Le seul problème dans le monde c'est ça ko goɗɗo no wi no jeeyi goɗɗo leydi no wi no jeeyi leydi yimɓe no wi no jeeyi yimɓe probléme aduna gippiro wi fof ko ɗon Allah inni ko min goɗɗo inno kanko jeeyi il me va la dire surtout comment tu dois respirer
gurdam ma e mayde mande ive décidé mais na kanko ko am annaba ben fo ko dum do mi darde mi jonna on risalati rabbi anani don risalati kram ko be risalati ulama risalati lambe jamais ko risalati lettre jew do lang on jeyo on non lettre o duda ko woni to kono no yoni si Allah yewtima nana si cerno be adna be fo yewtima karana nirta c'est la complication vedo wi c'est la complication si Allah yewtima nana tato vedo wi no dum ala to ko harmi ko mo bangini dum ko dagi ko mo bangi hala wo ala to ko bere wonda yarde sa naari burana no laabi koy ko riba wonda nyamde la hoyna e dadi ka no laabi e complication dadi si Allah yewtima nana si bana adama no yewtima c'est compliqué parce que nani di wotiri ne ana na ada goto jogi do si bana adama kadi wi be o jabe be wona yesojo makko be wona gando makko dum waray ko defte guduje jangata defte guduje oy neta ya yaw gashira janga ton ha feta ira ka tafsir mo kala kram ko warbe tafsir ben dudi iwa do yaha ka figu kram ko figu no dudi iwa don no yaha ka hala arab balaga e naw dum no dudi iwa do yaha kram ko be tawhid sharia me ndeda yalto ara ya feeti hande kadi ka goddo no ni be da wi hunde kare be da andi kanko tawaka kanko o hendaki letter be da wi hunde kare be da kadi wi hunde kare no gasa non ko be da ko woni gon kanko o tawaka mais un confusionniste comme ça te parle. La religion n'a jamais été comme ça. Yeyi jangana horma koko wanna baji wido uballighum risalati rabbi kono non wa ana lakum min non wonande on nasi amin ko do non problème. Je suis un homme de confiance vers vous. Na mere Allah subila kala anna bajo subado Allah no immini malaika ko bloka mo koda mo pour ne pas qu'il tombe dans la corruption. Kala anna baje si on nulama o kodaka o protésaka ils vont le corrompre. La matière ndi corrompa automatiquement wata juo hanki no wonde goddo mo inna ko enen jango inna o sai ko goto. Je pense que c'est un être humain qui n'est pas protégé. O nyama yo yare, il a des péchés, il a des dettes. Nasihun amin ko do non won golla amin ko hola o lettre mo men addude do ko mi holni awa buyno jogi lettre on no jonno demam be holnaaki kala ko wi ya wadu ila en intérêt du ta kala no firirama fatiya ila en intérêt ko dina yimbe ko ajoggo yimbe ko dum o faala parce que fodde da jokki bana adama yo ay luso ba perda ara non si bana adama malete ko be o tuba o ruto ko Allah non sa malete ko dum ko be tuba ila Allah kono non won tubugol ko accugol goddum accugol goddum ko accugol wobbe go ko tajugol jikke wobbe ma tuubi wobbe nay ane aki si a tuubi wobbe nay atokka en sa tuubi wobbe nay afeti no waddali go yimbe ben kadna do sona ande wiano yo hunde wotre jokke problème mo fo ko don go fuddino atto dum akana no jokki sana muru mo no jokki babira mo no jokki kram ko ya pas de problème chacun suit son petit dieu problème mo fuddi wo ko bayinna Allah wahid ko don gere on si wona don ya pas de problème si wona don ya pas de problème ça cool ay hande kadi konto problème on ay ka der dina problème ko do woni
cippine jokke ko wahina ko ngere ari ɗum ne menen ko menen ni menen ko ɓeeɗo men jokki ɓeeɗo karankoɓe amen ɓeeɗo ko ɗumaɓe amen menen ko ɓeeɗo no Allah inna ko wahina ko lettre goɗɗinna no ɗum ɗo fof ko jokkete ɗum etc. C'est la même chose ɓe wi'inoɓe min andira ɗum ɗo babiraɓe amen e an ko ɗum sertuɗo c'est-à-dire kala ko karamkoɓe maɓe naniraka ko fedde ma nde naniraka ko leydi ndi howliɗa ndi naniraka ko ɗum woni remplacer babiraɓe maɓe c'est la même chose innama ɗo baba na ɗan ƴiƴa c'est l'idéologie que Dieu parle. La vérité n'a pas de clan. La vérité, ça fait mal. Gonka noy wanang. Inge mousse. Ça frappe très fort. Parce que notre dété notre dété est une transformation et ça fait mal. De wonno alanino holade. Ça fait mal d'accepter la vérité. Ko ɗum fenande gono fenande labinande gono no newani woɓɓe ko di ko e beteke ko wowade goɗɗo mali woosi o tuubi tuubugol noon ko accitugo goɗɗo malata accitali ko ɗum wiyete letting go a wata malede accitali goɗɗo non jamais andi waɗugol e accitugol ko accitugol ɓuri newade kono noon a wata waɗude accitali no woodi piiji sa yaltali e majji a wata wadde ɗin piiji jamais a wata tabitude hiɗa yawde ka juulirde sa accitali yawgol geeto e baara c'est impossible yadata a wata tabitude yawgol e golla li respecta leerji ɗin sa accitali ɗanagol bimbi a wawata heɓude confiance hakkunde ma e partenaire ma ɓen ka golle ma sa accitali fenande donc malalngal malede ko tuubugol rutto ko Allah na tuubugol rutto e fedde tuubugol rutto e clan tuubugol rutto e jam non ça c'est des problèmes parce que sa tuubi a naati e fedde ko ange ɗiya feddeje nukkodirde sa tuubi a naati ka musidal ma ko ange ɗiya musidal joni hukkodirde mais sa tuubi noon ay ruttike ka Allah ko ton yiwɗa a tawoy pièce on no yaadi si a tuubi ka ay ko ruttagol kono ruttagol c'est kara yiwi to wona e clan iwɗa wona e musidal iwɗa musidal andano hiɗa wooda a aru tawɗaɓe iwɗa honto dans la spiritualité yaw ton kadi yaw ton la'allakum tuflihun malal kala wiɗoma mo mari malal hara na ruttagol ka Allah tan jile ko jippi ko sama kala wajji ko to wi aliya jokku fatawa goɗɗo ko to wi aliya jokku hay e goto hay annabajo ko wi'aɗa ko ya jokku ko wayinako ko wayinako kombo jaɓi ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni probléme min mbi kanna ɗo tanke goɗɗum takkaka ɗon ɓe ɓerde maɓɓe waldako gomɗinta ko ɓuri hewde e maɓɓe si wona be goɗɗum takke no si goɗɗum takkakan yaade hata koɓe sirka koɓe kasida Allah si goɗɗum ɓaɓaka ɗon yahata si ɓe gomɗinay ko ɓe takkanaɓe ɗon goɗɗum sa wi Allah kanko tu no a takkay ɗon soit beleɗe maɓɓe ɗen gonga maɓɓe kan faaleji maɓɓe ɗi ko ɗum woni jokkugol a ba on na ko gootum kono waɗi si tawi musique aji yimeteɗi kam monɗin sa yeehi jannaniri a nanay ɗi to weltoɗa ko wayi ko ɗum tawɗa
sa imme ke do joni ayi Chine be wattanima musique yumo Chine fu sa famata hay biton fu sa famata mais e nder ko jinnata Chine gon si be tappi don bembe ya jazz mo beni barade ayne beni gondi ma dem falta ko no ngaddi dum c'est le paradigme ko don jokkugol babirabe mum yoy ara rewgol Allah goto ko hawkugol ɗiya Allahji haray noon salugol wiigol rewa e Allah hara hawqaali ɗiya Allahji hino ko heɓa ma kon ko rijisun wa khadabun c'est à dire ko hoyende e soɓe e tikkere si Allah tikkanima ka goɗɗo yima o harayɗa haaɗi mo fottuɗa e mum wo kadi tikkante ko ɗum ɓeɗon kifamude hay goɗɗo wi no yiɗuma en réalité hara wiɗama koko wonma heɓirde kongo yiɗi harayɗa waywa poubelle rijisu ko poubelle ino ɗo rijisu voilà Allah kanko jaɓata kafitede ko yondini kon fof kanko ɓuri sa inni anga gomɗina mais be goɗɗum takke ɗon gasi kanko konko takkuɗa ɗon waccitete ɗum ɗon wonta hunɗum rijisu maccuɗo saeteɗo sireteɗo huugeteɗo goɗɗo yima waɗa ha si a maayi noon hiɗa tikkani Allah no tikkanma fof no andi kon to wonda yawde ɓay no anda kon to yiwɗa way ko kala ko jokka ɗo kala ko jokka ko tawta wona Allah ko inde ɗe babiraɓe men maɓe taw ɓen innima enen ko innuɗen ko ala dalil o gaburuji ko wona reweɗe y a pas de dalil dans ça vous adorez quelqu'un qui n'existe même pas wallahi billahi tallahi on neɗɗo waaliɗo ɗon si tawi mo marno pouvoir ɓurɗo fannude ɗa sukkude o heƴay ɗon ko tawde mo loyi sa yi goɗɗo fure mum no waali andu o ronku docteur ɓe ronku jawdi makko ni wawali mo sowude o ronku ko honno yeyirta quelqu'un qui est impuissant yaɗa ɓiramo puissance ko an woni puissant ko an watamo nafude an wuruɗo on astahfirullahi ma alhamdulillahi ma sodugol ma sachet mum ndiyam no wawi mo nafude ko an wona windanede baraji an hira wawi mo nafude c'est toi le vivant otowal paani otowal no dogude ko hongal nafata wongal mi tanjinide otowal wongal dogude ngal ko ngal wuuri ko ngal ɗaɓɓirte yo pooɗu ngal toma yiiɗa kono si tawi ko otowal duwangal pooɗude ngal ɗaɓɓiri pooɗede immorde duwangal pooɗede hino no wona ɗen pooɗirede ko ɗum wiyete rejection wa karam soɓe poubelle faalaɗo hibbude ñoogu mum ngu wo ɗaɓɓitete faalaɗo hibbude ñoogu marɗo ñoogu o ɗaɓɓitete ka wonɗa ora wi hibba e ma ɗon waɓan lootiɗo laaɓali wo ko e ma ora taw saɗɗito goɗɗo yima woyɗa haaɗi watta ñiila ko e sirku wonɗa gomɗinal laaɓugal ngal no mari joddi ko ɓuttu ɓernde aduna ɓuttu ɓernde akira be isinillah fennugol ɗum ɗo ma shirku ko fenade no mari lette aduna no mari lette akira be isinillah donc aray alannode yewtere men merci Mohamed Lamine Balde bari Abdoul Hamid big ju duman rameɗa weltani kala wonɓe participe de jento partage o page ɗo commenta kala wonɓe sponsor de oɗo page wontaramɓe en lagina États-Unis Angola
France, Belgique, merci Oumou Diallo. Kala wonɓe men noddude, kala wonɓe men windande, kala wonɓe men jarnude, kala wonɓe men yennude, meɗen weltani fof. On fappet moɗo o contribuer au développement de la page de Nawna Selli. Fi honɗum no kosa anga hatojira ko Nawna Selli woni yewde ko. Mais andu Nawna Selli wona fof woni ɗaɓɓude. Moi je suis pas un politicien. Produit janɗin mi moƴƴiniraali ɗi fi fof. Idée janɗin mi ala yewtude ɗi fi fof. Cela ne m'intéresse pas. Aduna no wayi wa fréquence ko yaade nandi ko yaada. Voilà, mais no wodi neɗɗo nokkugo tawɗon hatojini ko Nawna Selli woni haalude. Commentugol maɗo, partagegol maɗo, soutengol oɗo page, tu as contribué à sa vie. Il y a quelqu'un qui voulait se suicider, il va changer de décision. Il y a quelqu'un qui vivait sous des menaces, tortures, pervers narcissiques. Goɗɗo no siiɓede ñande no ñamude, goɗɗo ñande ko anduɗo Nawna Selli no haala fi mum ko. Goɗɗo no siiɓede immorde e mbiɗe e baatini. Peut-être par la grâce de Dieu, yewteriji Nawna Selli ɗi, il va écouter ça, il va changer. Merci à tout le monde. Merci Thierno Diallo, merci pour le soutien. Merci Pamomad New York, merci M. Salou depuis la France, merci M. Bokar. Merci Aliou photographe depuis Kissidougou, Aliou Bari, merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.